mwana wa William. Hey, hakuno Kansas mu mwaka w'1874 kije umenya n'intambara y'isi itaratangira ndakeka to sinzi ntagomba ndishoa neza mugende musome murebe ubundi se ngende inkoranya ya wapi agarigambye ico je nibwo muri Amerika habaga ikintu cy'urugomo aba barara biyise nga bakoboye aba cowboy mu Rwanda nagiye kumva numva ngo nabonye twatumye biziga two ku ruhande bajya bavuga mu mategeko y'umuhanda ngo ifarasi kuru Butchers Crossing ifarasi kuru akanyabiziga ko ku ruhande n'imitambiko ibiri hari ibindi bavuga n'ibiki n'amakuzungu yitambitse ihengamyemo gakeya nikariyo mware yaje hakuno bamwita ngo William kujya hano dore ibisaza ariko by'iyo myaka ukuntu byabaga byarariwe none abiyi minsi basigaye birizwa ngo banyibiye telefone cyakora be here long uzatinda hano sure ntago mbisi neza so do you know where I can find a JD McDonald rata ntago wandangira ahantu nabona JD McDonald no sir uri hano ku bwa business you follow the road to end the town urakurikira uwo muhanda ugiye gusoka mu mujyi uraza kuhabona hakuno umusore yimukiye mu kandi kajije hakuno bamwise William mu gakaritsi urebe filime jibanyita gaheza banyita ako muri iyi minsi nta kazina k'akamanyeri kagezweho ngo nongere mbatema akantu kadasanzwe that is impressive wego ukuntu birenze we yageze hakuno abona hari ahantu handitse Butchers Crossing n'izina rya filime nuko baryise hakuno kuri hano better off chopping wood ikizu cyo gutema ibiti warwana ukaba uri hano Nicolas Cage n'umuyitinzi shado ebe $4 a hide amadolari ane woja ibyo bintu ntabwo ari byo ninde wabivuze kwisako ibyo se ninde ubyitayo ushaka kuba umuntu witsimbatsimba genda ubyikoreye witsimba cyangwa se ugende wica izindi bogo mu gasozi bitari ibyo Will azabikora hey rebe bagabo hano musore yaje hano igakiza muri aka kaji rebe Tudy Maloney uze hakuno ni DJ Arufa mu Karambo Kicukiro yirgiri burya ni igikondo Kicukiro Arufa mu Karambo come back tomorrow uzagaruke ejo mujinga my name is William Andrews banyita William Andrews sir nyakubaho William ndere you don't remember me huh I remembered you I'd have said something when you first came in warwana yomba nakwibutse kare nari kukubwira ijambo utaraninjira kahinjira ibyo winjira my father is Edward Andrews papa anje bamwita Edward Andrew he is the minister of the Unitarian Church in Boston niwe ministri w'amadini n'amatorero muri Boston in about 14 years ago twavuye hano imyaka isaga 10 n'ishize uje gushaka akazi I saved your letters oya inzandiko wagiye wandika zose narazibitse zose ebe hakuno sangaho hey my father spoke of you often papa yajyaga akunda kukuvuga kenshi anyone for him to speak of ntago nyiri umuntu wo kuvugwaho sha because you were the only man he knew who came out here and made a life for himself nyamara papa araguprefera kubera ko yambwiye ko ari we mugabo wenyine waje hano kwiremera ubuzima umve ibyo byo ni sawa sha ibyo byo ni ukuri I did 400,000 buffalo hides last year and it's just the start I send out parties uzi ko umwaka wa mbere nzi nanishe hafi 400 by'imbogo they bring in the hides I plan on doing my own curing and tanning right here byose nabikoreye hano narapanze ibintu byanjye mbikora nitonze ntuje nipoze all myself byose ndabyikorera your father's a Harvard man isiko ngo n'umugabo wize Harvard man babita n'abagabo b'abanyamashuri in school ubundi akabaye nawe uri mu ishuri ko ari umunyamashuri sha I went but I'm just not interested in that nagiye kwiga ariko nago mbikunda ibyo bigisha muba ushaka akazi ariko cyangwa knows I can't keep up I'm already 2 months behind niba ari iby'akazi urabizi sinabitindaho nakere nk'amezi ntago aricyo cyanzanye hano muzehe I want ikintu nshaka well what is it boy ushaka iki wa mwana ushaka iki mwana ushaka iki windisaze windushye spit it out already vumvura sibyo vumvura
I would like to see as much of the country as I can. Njye ndashaka gutembera iki gihugu uburyo bishobokamo bwose. Get to know it. Nshaka kukimenya. Maybe you could send me out with one of your hunting parties, sir. Wenda uzanjyane hariya hanze unyoherezanye n'abasore bawe bajya guhiga njyane nabo njye banembereze gusa. Boy, yewe mwana, I won't be responsible. ntabwo ibyo bintu nabyemera. You start going out with those men, it'll ruin you. Nutangira gutemberana na bariya bagabo b'abahigi bizakwangiriza. Like buffalo lice, you'll be rotten from the inside. Wa mwana uzatangira uboremo indani muri wowe kuko bariya bagabo uburyo bahigamo imbogo nta mutima baba bafite. Uranyuma? Sorry to have bothered you, Mr. McDonald. Umbabare nimba nari nkubangamiye Mr. McDonald we. You got it all figured out. Byose wa mwana ubwo uzabyikemurira. Oya. Thing figured out. Ntago nigeze mbikemura muzi ntacyo nkemuramo. Wapi? Hey. Hell was I? Harya nari ngeze hehera. Hakuno baba baragiye guhiga imbogo. Muri iyi myaka imbogo zabaga ari nyinshi mu gasozi iki n'iki. Hebe. Musore yaje hano aratambika ariko koko ayo ni mitsutsu ku gahuru do. Ayo ni mitsutsu batambitse za nguruguru ziwe. Hebe. Ivuga karitsi. Myaka niyo do. Dore ba kimyozi b'icyo gihe aba coiffeur bawayice. Hano hari umugabo uri hano do. Hey! Umwabwe akakana tuwagiye gutema ibiti wakana. Kumba handitse saro barimo indani. Mugafite ikijigo. Excuse me, sir. I saw you earlier today. Ndakeka kare nigeze kukubona. Ngufashe iki? I would like to go on a hunt. Nashaka kujya guhiga. Sir. Nyakubaho. Kana kamara amaje gashaka kujya gutembera. Abagabo baragaseka bazi ibyo bahuriyeyo nako. Hey. Cyo bahuriyeyo nacyo barakiza. No tours around here. Wa mwana hano ntago ari ahantu ho gutembera. Kuki ntago nje gutembera? Hunt. Nje guhiga. Helpful. And kandi byamfasha nyine. I'm listening. Ndakumva nyine mbwira nyine ikiza. Around the camp. I'm a rather quick study. Umuntu wiga vuba buriya ngenda mutse nanatembereye. This is Charlie Hodge. Uyu mugabo bamwita Sharire Hodge. Okay, man. Niwe mugabo tugendana nje nawe nta kintu we wajya kumfasha. Don't mind Charlie, son. It's just his idea of fun. Oya we numugire ikibazo ko yaracitse ikiganza. Ni umuntu ukunda kubyishimira kandi akiyakira uko ari. Mugabo uri hano. Let's see who'll get the drinks. Wanza n'icyo kunywa Francine we. How do you do? Mumeze mute Francine? Dore umujangwe. Ba Francine mwese. Peace. Ufate chesa ariko. Maybe. With one of McDonald's parties. Wagese ukajya muri ba bandi bajya guhigira McDonald. Mr. McDonald and I don't see it the same. Jena McDonald ntabwo turi kubona ibintu mu buryo bumwe. Crook. McDonald man ni crook. Mbivuze mu kinyarwanda sha sinzi mwahita mu. We do the work, he takes all the money. Nitwe dukora akazi umuginga akaba ari ujyana amafaranga yose. For myself, I don't work. Nje rero sinari ndambe gukomeza kumukorera nsigaye nikorera. Really don't work for nobody. Nira nta muntu ajya korera no. Hano ibintu biri guhinduka wa mwana we. Used to be you could get 1,000 head in just a couple of weeks of hunting. Wajyaga guhiga ukaba wahiga n'ibimasa n'igihumbi mu cyumweru kimwe. Now the herds have scattered. Ariko dore kubera ibyatsi byatangiye gushira n'inka zarabuze ibimasa tujya guhiga nawe the herds have scattered. Bitangiye gushira. Hard to make a real kill. Ubu guhiga bisigara intambara ikomesha. There are still places that they can be found. Gusa hari ahantu nzi nyine tuyizo mbogo twazibona n'ubundi. Hey. What kind of places? Ahantu nk'aho ubwo hameze gute? Mugabo. Ako nayi nabazana boy. Ese wa mwana nkwise? Yes, sir. Kigo nyakubaho nyizero. Hey. Ati nyizero. 64 I was trapping beaver up in the Colorado territory. Mu matware ya za Colorado hafi mu karere ka mu gace muri quartier ya 64. We were up into the mountains. Byansabye kuririya misozi kugira ngo mpabone iduru. I came upon a place where the mountain dropped off sharp into a valley. Hanyuma minutse uwo musozi ukageramo ahantu hagisa nk'aho ari mu gishanga utangira kubona ahantu wahigira. No man had ever been there before. N'abantu batigeze babyerana mbere. Ranyupa.
It was buffalo. niho hantu nasanze buffaloes imbogo All over like a great black sea. All fur, but thicker and better than a winter fur on the plains grazers. ati niho hantu nasanze imbogo zihambaye kandi zikomeye gusa hamwe izo mbogo ni nyinshi kubera ko ahantu hari n'ibyatsi byinshi byo kuba zarisha 10,000 head. cyonzi cyo wahasanga hafi nk'imbogo zisaga 10,000 aho hantu Country of the devil. gusa icyo gihugu ni ikuzimu. Lost that hand up in the Rockies. Charles niho yaburiye ikiganza cy'uyu mugabo tugendana. Country sense. iyo misozi kuva icyo gihe ntago ashaka kuyivugaho ntabashaka no kwijamo. Ain't no place for human. hariya ntago ari ahantu abantu bakabaye bajya. You gone back since? none se ntago mwigeze mwongera gusubizayo nayo kuva icyo Been gihe. able to get together the right kind of party for us. sinigeze mbona abantu twajyana guhigayo kuva icyo gihe. What kind do you need? none se urusha abantu bameze gute hari abo ukeneye My hunt. abanje abo najyana nabo guhiga tugahiga nyine. Could you get a party up this late in the year? uyu mwaka se hari aburi gupanga kuzajyana abo nayo guhiga ntakabikoze. But I need about $500 or $600 to do gusa it. nkeneye amadolari nka 500 cyangwa 600 yo gukora ibyo bintu. wumve mwana hakuno That's about all I got. ikibazo ni uko nanjye ariyo mfite yo. oh McDonald's guys can go out and bring in small load after small load. umwana wa McDonald cyangwa mwene wabo nuko ujya utembera unyura mu kayira gato kandi gutyo gutyo. Tall as anyone has ever seen. gusa mwana ibi bizaba ari ugutembera birenze ibyo abantu bose bigeze babona nitujya muri uru rugendo. Like this happens once in a lifetime. kandi guhiga nka gutya biba rimwe mu buzima ayo mahirwe ntago ahoraho wapi. You wasted my time, son. wa mwana nutinda gukora muri iki kiganza uraburi kwangiza igihe cyanjye. turakorana ntidukorana umpa amadolari nanjye nkujyane hakuno. hey kunyangiriza igihe wa mwana. No, sir. oya nyakubahwa byiza Good. byiza cyane nimba utari kunyangiriza igihe kuko mubwira turi kunyangiriza igihe ati oya Now nyakubahwa. all we need is a Skinner, and we're gonna need a good one, because he's gonna have to break you in. sha ntago nzi ko ibyo biganza byawe bizadugufasha ko twagerayo wallahi pe bice dukenera umuntu udafite udutoki tworoshye nk'utwo twawe. batangira kunywamo batamu udushoti. McDonald yaramukatira aramubwira ati nta hantu twajyana. Ebe hariya umubaretende uyu museriveri yitwa Yosefina ni Daforoza. Hey hakuno ibyo byarabaye ibyo byarabaye. nkombe hakuno muri karitsiye baseka baba baseka nijoro. ebe hakuno abasinzi bari benshi hirya no hino mu tubari. namwe murabizi abantu bifite ibiceri byabo bameze neza muri iki gihe noneho harashyaga kuko mu myaka y'1870 na imihanda yarashyaga buriya USA babaye abasirimu na mbere yacu. mujye mwakira ibintu uko biri turi abanyafurika wenda twaraminutse twaranabarenze ariko twahoze turibo. Andere we inagire bino tugende tugeze bino nkwereka ariko icyatumye imbwa itamira amahembe. imbwa se buriya nta mahembe igira none se uzi icyatumye igikeri kitagira umurizo wapi cyatanze imirizo kiriyibagirwa. nako ngwino nkubwire inkuru zose. rebe hakuno You have such a nice place. hano hantu ni heza. umva umusore w'umujangweri nkanjya Only rug in town. niho hantu honyine nabona nabasha kuba muri uyu mujyi. I think you're ndakeka really nice. ndakeka uri umwana mwiza. And very nice looking. ndakeka unasa neza ngaho. Are you ashamed of me? No, utewe isoni nanjye. I've never met a oya lady like you. nyine And very nice looking. urasa neza. Are you ashamed of me? utewe isoni nanjye se musore. I just oya never met a lady like you. nyine sinigeze mpura n'undi mugore umeze nkawe akoshe mana. uyu mwana ni idage. You're very young. ako mana uracyari akana mbivuga. umva umugore ati uracyari akana mana. All the men here are old and hard. abagabo bose bari hano ni abagabo bakuze kandi bakomeye mu mutwe ariko ubu cyaka kanya Young and soft. ebe
dore idage ry'umugabo hano ariko ibintu barimo iki byose ubuse. Ibi bintu uyu mwana bazabishobora. Umugore yari amaze kumubwira atase mwana uracyari akana gatoya. Kana gatoya kagahinja iki wowe. Eje mu bintu by'abantu bakuru uri umwiga guhuma. Ariko mwe mujye mubikora ntari bitu. Shaka ko mwicwa na sida iki gihugu nkakisigarana n'ubundi dore kiraryoshye. Uzayinyanduza se bayinywa mu mazi. Oya. Sinzi ariko njyewe ubundi Umunyarwanda yaciye umugani ngo usanga umushaka arya asanga umwe kugize ute urekuye. Hakuno bwatinze mu gitondo imbari umukobwa nguyu hano. Nimbataye sinzi. This here's Fred Schneider. He's a hell of a... Uriya bamwita Fred Schneider. Ni ubaga. My God. Mana The lady. Mbese bite mugore? Muraho na. God damn. Ega. You're something special. Uri ikintu kidasanzwe Imana ikunda abagabo. We got some business. Francine genda dufite akazi ko kuganira ugenda vaho ngaho. Kandi Francine n'uyu musore harayagize gute? Kiniki. Colorado territory. Colorado territory niwo tugiye kujya guhigira. Said nothing about no mountain country. Mani wari umaze igihe kinini utavuga ibintu by'iya misozi. What I wanted to show you. Niyo mpamvu nashaka kukwereka ibi bintu nyine ngo urebe nawe. We're going. It's too much of a gamble. You go in 2 or 3 months, you might have nothing to show for it. Mwana nta kintu gifatika cyatuma tugenda ruriya rugendo rw'amezi hafi. Real herd steak, yeah. We won't be... Je na Fred ariko arantu tushaka kujya gutemberera. Longer than 6 weeks. There's real herds 30-40 miles from here. Mwana hari ahandi hantu hatari kure mayiro nka 30 cyangwa 40 hari ahandi hantu hari izindi nyamaswa sibyo? Thin as paper. We wibimbwira kuko biri mu bipapuro gusa. This will be big. Iki ni ikintu kinini mwana kizaba ari ikintu kinini. Then you'll know what to do with. Gukorera amafaranga menshi uko bimera ni ukujya guhiga. Bari diro nzima bunizidiringirwa mu kabari ahubwo buri abagabo batajya mu kabari mudiringira. At least I ain't completely wasted my time. Nizere ko ibi bintu atari ukunyagenza igihe. Cause that's about the prettiest whore I ever saw, and I've seen a good many fucking whores. Fred, you've worked with me before, you know. Ntabwo ari bwo bwa mbere nambonye ikintu kidasanzwe cyangwa indaya nk'iri ikora mu kabari. I wouldn't lead you into something. Mwana ntabwo tugiye kukujyana mu bintu by'ubugoryi. I know for a fact. Cyenda bizi kandi bizi iciye ku bimenyetso sibyo? In that country for 8 or 9 years. Hashize imyaka hafi 9 utagera mu gihugu. Nta wundi muntu uri bwemere kugendana nawe. Niyo mpamvu ari nje njyenyine ushe kubibwira kuko usiko nta wundi wabyemera. Sawa. There's a couple of Skinners standing at the bunkhouse. Ubundi hari abandi bazi kubaga baba muri bunkhouse nanajyana nabo nta bireba. Ndaza kujya kubareba mu gitondo sha. Tuza mwana umusa. God damn. Sikigari we god damn. Vikijwe. Kiremere. Rukuntu ugirishwe iriri yuzure sireremere. Taking no chances. Ati ni umuntu utajya usangira kandi sijya mfata amahirwe mashyashya. Take 60 a month straight. That starts the day we leave here and it ends the day we get back. Nimba uzajya umereza amadolari 60 uhereye ku munsi tuzavira hano n'umunsi tuzagarukira umbwire. So You're the first one Miller tried to get in on this deal? He's been talking about that herd so long. It up. You can still back out. He'll be mad, but he won't make no trouble. He's a damn good hunter, but he's never had a big kill. But I've given him I'll send you out with one of my parties. More than 3-4 days. No. Thank you, sir. Just want to let you know my plans. You don't listen to a word a man says. Niko warwana hano cy'ibintu uzahurayo nabyo uzabage wifashe mwana afunga umutwe acaho yanze kumva ibyo muze ari kumubwira urebe kandi bira ngo uwanze kumvira se na nyina yumvira injereri harya injeri ibintu nk'ibyo injereri cyangwa ijeri ibintu nk'ibyo ndabizi byose bisobanuye kimwe. Ikindi cyabaye bafashe imisozi bagiye kujya guhigira muri Alaska turi mu gihe cya fall.
rebe bamanutse bagiye guhigira muri Alaska. Harya na Alaska ni sinibuka leta bagiye guhigiramo mba naho bagiye. Naho paye nanje. Kumbe hakuno dori pega. Reba ariyo we. Baby herd. I've never seen it hurt so little in the old days. Ntago nigeze mbona amatungo magufi n'amaremare nk'ari ya ziriya mbogo. I've stayed in a place like this. All you could see was black. 100,000 bucks. Mpamvu nakuzanye hano kugira ngo nituza kujya hano ushobora kubona ibara ry'umukara gusa. Ibihumbi n'ibihumbagiza by'imbogo. Ku buryo wabasha kugenda no ku migongo yawe. Uzazibona nk'uko natwe kera twajyaga tuzibona hano. Njyewe nta byiringiro rata ngo uhaye warwana. Hakuno bagiye ku muhigo. Fana kuza guhigira hano hari imbogo nkeya. Bagiye kujya guhigira hano hari imbogo nyinshi cyane. Rebe urugendo rwabaga ari urugendo rurerure mu mwaka w'1874 myaka niyo ni rebe kumbe hakuno umwana ari mu bintu by'ibikabutura utamenya umwana ni umujambwera abagabo bari kugendana bamurusha mu mutwe rebe no ndabona bari bagiye gushaka akayaga nizere yuko mubwira ikijambo ntari buvuge hano. It'll take some getting used to. Mwana wewe kwireba gutyo uzabimenyera. Couple days of ride and you'll be all right. Minsi mikeya ugenda usigaho uzamera neza. Mwana nimba yababutse nimba ari iki. Ukira n'igiki. Kureba hano babona ibimasa hejuru. Abahigi bahiga ibimasa nyine. Probably one of McDonald's outfits. Wabona ari babandi bakorera McDonald's nano wamenya. Too fast, can't have many hides. Sha bari kwiruka nako biriya bimasa biri kwiruka cyane nago bari bubashe kurasa byinshi. Nako nta nibyo bakwiriye kurasa. Nundi hano hanze nta kintu kizima cyari usibye gusarana n'abantu muri aka gasozi twaje guhigana abahigi. Buriya leta yaciye ibintu byo guhiga bamaze kubona ko inyamaswa ziri gucendera mu Rwanda. Well, then you hunt the stragglers, don't you? Rebe hakuwe n'abahigi mugirana ibibazo. Hano hari umusaza muze yari yisaziye umve mvuga abarya sini uyu nari guharura igihara cyiwe hano arimo aharura ikiwarata ari guharura ikiwarata cyiwe burishe masaha y'ijoro mu masaha y'ijoro rebe hakuno uraca mu gitondo. Where are we going? Leaving the trail. Tugiye mwana tugiye gukurikiraho inyamaswa zaci. Resupply, how are we going to do that if not at Fort Wallace? Turabimenya gute se tudaciye muri Fort Wallace? Post in the foothills. We hari indi nzira twanyuramo kandi ishoboke mwana. Ariyo tunyuramo tugeze. That's a fact, Brad, but there's no way around it. Rebe. You gotta get us killed. Hakuno. Rebe. Hakuno. Hakuno. Hey. My father's a minister. Papa wanje ni minisitiri. Cyana cyo mu boy. Sa nanjye nza minisitiri wa Rwanda. Traveling preacher in Kansas City. Nanjye natagabawe n'ababwiriza butumwa tubita abayehova. Abayehova bo muri Kansas. Naim. There's the outpost. Straight ahead. Reba ari hakurya mwana. He's one day able to both open me up to God and kept me from the devil. Ubundi wa mwana bisa nkaho ijuru twarifunguriwe n'Imana. You're a God-fearing man yourself. Kandi buriya nimba uri umuntu utinya Imana nawe nimba utinya umuntu mugenzi wawe ujye utinya n'Imana. Umve. Magambo y'umusaza. Kubera iki ninya Imana se? Hey. Rebe. Hakuno. You don't know. Ntago ubizi wa mwana. I guess you don't know. Ndakeka kuko ushobora kuba utazi iby'ijuru n'ukuzimu sha. Uzabibona. Uzabibona sha iminsi izakwereka warwana we. Ayo ni amaryo bayita amaryo.
hano bageze hano ni akantu k'akazu kari mu ishyamba twita utu outpost. Ebe I cut the poor bastard's balls off. Kigoryi bagikase intoryi. Umusaza niko yavuze hano. They don't like hunters. Asa nkaho mudakunda abahigi ariko. Ebe shaka ba Indians baba aribo baza hano. Ebe hano hari abitwaga ba America Indians. Hano hari umurara bakase intoryi. Kana karumirwa kari gutembera ngo karashaka gutembereye buri ushaho umurengwe wica nk'inzara. Umurengwe wica nk'inzara ukayakwana umuntu araturumbutsa avuye i Kigali ku biceri bye ngo ngiye ku Gisenyi. Gerayo amahoro ari umunsi Nyabarongo yicizani. Ebe kabari hano yaka niyo dore ikiwarata do. Shiraho Cyicuru wavuyeyo mu kanyabiziga gakururwa n'inyamaswa. Hello ourselves. Where you folks come from? Bantu bawe bari guturuka twayobye. We got separated from our party. Twatandukanye n'abantu twari turi kumwe. They don't look well. Kuko n'abadasa neza. Wa mwana yuza kubuza ubutaka turi kugenda. Dukeneye ubufasha. Kire nta kibazo ariko werekeraho. Head south here until you hit the Smoky Hill Trail. Fort Wallace is 60 miles west. Abarangira aho bagiye guca. Drop that rifle. Ngaho vana amaboko yawe kuri iyo mbunda mugore. Rekeraho. God ain't got no mercy for the foolhardy. Imana ntabwo ijya yorohera abantu nabo bakomeza ubuzima. Kore navanye imbunda. Vanye imbunda. Where are we going? Ebe tugiye mwana maniga. We're bound to hit water tonight early in the morning. This is a big country out here. We're not bound to Mwari do iki gihugu ni kinini ntabwo ari ngombwa ngo tubigenze gutyo direct. since you was out here. Cyekura mara igihe kingana iki hano. He knows where it is, Fred. Wamenye ibyari byo Fred. Too late to turn south. Sawa ubwo tuze gukata tujye mu majyepfo nyine turebe ukuntu biri buze kugenda. Go off. I know this country, Fred. Iki gihugu ndakizi Fred. Nta kintu uzi muri iki gihugu we nta kintu kizi. Kisana ari. Cut out of here on my own. We're damn near out of water. Mwana nari bireka tugende turaza kuzenguruka ku mazi iki gihugu ntabwo kizi. Panic, I'll get you Nta wet. mpamvu yo gupanika mwana ndaza kubagezaho tugiye. Will, what you say? It's your money. Uri kubivuga iki kari ibiceri byawe turi gukinira. Let's stick with Miller. Twageze hano mureke dukomeze ku mupangu wa Mira mwana. Hebe kirara hakuno. You don't look like you ever been thirsty a day in your life. Ase ko mbona wageraho ntiwigeze ugira icyaka na rimwe mu buzima bwawe mwana. Not real thirsty. Ntago icyaka uvuga aricyo ngira inyota nta musinzi ugira inyota agira icyaka. Hebe hakuno sibakomesha urugendo se bagiye guhiga buretse mwe muze murebe intambara mu kanya kuntu biri buze kugenda cyana buri umurembwe wica nk'inzara cyari kiri wabo kwa ministeri kimeze neza ngo kirashangwa kujya gutembera cyenda ubundi Nyabarongo se si icizani. Indogobe zabo nazo zirananiwe nimba ari indogobe nimba ari iki zose birananiwe. Ebe You ain't hoping to find water like that, I hope. mwana nizere ko ibyo uri gukora ariko n'ubundi biri budufashe kubona amazi naho ubundi nta kintu uri kudufasha kizima. Ebe ngabo hakuno amafarasi yabo icyaka cyayishe do kuri gatanu. Kuri hano